semeton sami sani tresna sihin titiang ring sajroning program suluh galangkangin puniki. Niring irage sareng sami pinih rien ngaturang parame sukseme miwah puji pangastuti ring ajeng ide sang aji ring swarga. Santukan sang kaning paswecan ide sani dahat luwih irage praside kacunduk malih ring galahi sani becik puniki. Sukseman keluarga sani rukun puniki mabuat pisan sajroning kauripan irage manusia. Santukan keluarga puniki pinah ke genah pinih utama nampi pemereten miwah berkat saking ide sang aji. Yening keluarga nenten rukun sinah asri miwah galang kauripani puniki jagi megedi saking natah keluarga ni. Kabakte oleh rasa id miwah bengkung saning gulkul manah. Ring cakepan suci wenten kabausang. Ring kitab Mazmur 133 pausan siki. Kan tenang ja, asapunapi becik miwah asri pisan puniki, yening para semetoni jenek masikian. Taler ring Matius 5 pausan siya. Bagia pisan sang sani makarya kerti, santukan ipun jadi kasambat putra-putra sang aji. Nanging sering pisan ring keluarga wenten pikobet sani ngawinang rebat miwah maksiat ring tengahing pakurenan. Rasa nenten misa dia ngalah, rasa pinih ririh miwah pikayunan sani derwake prasidemu putang rasa asih sani sampun ketanem oleh ide sang putri Yesus Kristus ring sajroning manah irage sareng sami. Perselisihan puniki pinah ke tembok sani mi alangin pemargin sih paswecan ide sang aji nuju ring keluargan irage ni. Yening atine kantun bengkung miwah madaging krode puniki jagi nambaki margin berkat ide ni. Sauntang ide sang aji puniki pinah ke wit kasucian miwah wit karukunan sani nenten praside mebesikan sareng pikayunan sani kaon. Ide sang putri Yesus Kristus nenten jagi meberasi dayang malinggih di tengahing keluarga sani kantung maksiat parindikan sani nenten membuat. Sabilang kerameni sani merebat, sinah rasa bakti ring ide sang aji jagi ngelemetang. Sauntang bakti tenjangten tulus yening kantung wenten pikobet sani disajeroning pikayun ring semeton suang-suang. Mangda merda puniki preside meliah ring tengahing keluarga. Irage patut ngerereh pangan pura sani sujati saking ide sang aji. Ngampurayang kepaiwangan semeton utawi rabi. Pinah ke kunci utama mangde ide sang aji malih mebaos miwah muret ring tengahing keluarga sani sampun rukun puniki. Yening keluarga sampun rukun. Sinah kerahayuan puniki jagi rauh sakadi embune ring gunungi sani nyekerang jagat. Kasih sani rauh saking ide sang putra Yesus Kristus jaki ngebeking napah keluarga ni. Dado suluh sani galang ring kahuripan miwah ngawinang semeton lianan ngerasayang jakat tite ring jagat dipuniki. Dumogi ide sang aji ring swarga serta temuntun irage sareng sami mangde perside ngemit karukunan ring keluarga sowang-sowang. Niring jagat tresna asih puniki mangde nenten wenten sani nambakin pemargi merte saking ide sang putri Yesus Kristus tetun ring irage sareng sami mangde ni irage setate manggihin kerahayuan. Semeton pamiar sesuluh galang kangin sani wang yang titiang wantah asapunike sabde sani perside kawedar dau semempuniki. Dumogi sabde sani sampun kapiragia presiden nuntun semeton sami ngajekang keluarga sani rukun sangkaning asung kertenugraha inde sang putri Yesus Kristus. Ngiring mangkin sinep antuk pengastawa. Duh ide sang aji sane melinggih ring swarga lok sane baktinin titiang. Ring dauh semeng puniki titiang sami ngaturang pengayu bagia ring ajeng sang aji. Seantukan ide sang aji sampun ngemertanin titiang sami antuk kerahayuan. Sani ngawinang titiang praside mirangang sabdan ide daw semeng puniki.
Titiang ngastawe tur ngas titiang para pemiarsa suluh galang kangin. Mangdo sami kemertanin antuk keluarga sane rukun. Sane sedek sungkan, iceni kerahayuan. Sane sedek sungsut ring pikayun, iceni pengelipuran. Sane sedek medue pikobet keluarga tur ekonomi, iceni pemargi sane becik. Titiang taler ngastawu pabuat cakat bali. Mertanin para penggala sami mandu ipun sami mulihang kerahayuan. Tur presiden nuntun kerama Balini manggihin urip sanigar kita. Gemah limpah loh jinau. Mertanin talar channel suluh galang kangin puniki. Mangdedadus channel sani mawi guna pabuat para pemiarsa sami. Semeton sani kusumayang titiang. Dumadak ide sang aji ngamertanin tur mati ningin para semeton sareng sinamian. Dumadak ide sang aji, asung lugrahi, miwasih suwece ring para semeton sareng sinamian. Dumadak ide sang aji, nresnain semeton, tur mapai cesu trepti ring para semeton sareng sinamian. Amin. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.